Actually, aging royal, Mimi Uchameke Anɔkwale Yeka, Lele Anɔkwale Yeka, Many a memo image link and if you money Banike Bahamo, DRM Dreams Comes True event, Lele Coffee wedding, engagement party, yala, no fear no coat chair, I'm a baba and a baba fe a happy fall. I'm a boy Jimmy can screen it, who are charming. I'm a baba, he said, no, you're a baba. Moni ehani FA for the Royal Beauty Cosmetics and Fashion, Coach Charmy, Coach our week, in chair, DGB, Catale, earpiece, no fear, no coach charm, make a baba with your oceanana. You are making charm, shall make a baba. Mine, demi means she ake in Konupa, came by Nicolabatash Nicolagrasan. In the Akeshi Oba Casino Coyede, so Benin me Casino. Ye no, we small you fit it, and the gummy, the gummy fame Muna, no war, you can fit obey, and you will kill Nii Yankose, a channel in you, and not but of any one, but would do money. My papa, you money a brow, be now for the being Afro. Ofani eni obasimo akeshi oba bi obe eko nuwo bi ominchu jimonuchi yo o peje bolo ma wo e sona keke mi chon dum chon yo ke mi no ni wo mi ho ni akefo mi chon le dan ma ko boche que echeni for la chole ni boy bouche que je bochu bi dabo ami ni bochu couper ehun be ini ni kansoa ni le e ba gege di kenkren ja seche ni akefo ini kenche ni nya oni for me actually Elizabeth na amoko akwele adom le hon kintakita you are the first ebi yo Mary bocho taki na for le chama ke ayo Jackie Wan mo ko pe le hon head bon le for nya o like for afrache bele fio jimi ke na for bosa de agbo eno wo alo agbo ani fe mo dabi na kan do parler son ake ta frache wo kami wo ke ka for roof but ishin intaje odeji mi shi abrade to jimi kekren gugun abi keje 16th century ni abapo keshi yega ni ji keje olowe ni dabo ami ke bote gbese mi ke bote ascending part of ascending mi awon na ma shekeshi yo pongo bu ke gbese mi ke mbasa na market ke we ni ke okwe ida ojoba abena hu ke oshema mu na be nche kokotowe sakumo chushi ese eni asho ga make sure no ke ha ga mancho kusu fi won mi shian ni ayo bintin ke ni na ke show na ke ma di ni je tututu amomi hoye ni nya wo hu mamu na te bulemi eni kintakita yuwa echu eni ni elazes ni ekeshi jelemi no inti ojoba
gonti afi ko ngbe lenche di ni afomi nhia ngbe ji ni ololai ni afi haji asewo a piaje busun de tayua e mo fi am from chemo party particulars ni Christian me afi positive Thomas not doubting Thomas abeni main call gbe meji ko kwesi buchu alo buchu e ta frache ga alo ga na mi kramo keni ko na buchu be wise no be Thomas tayo alo lai buchu no adromo ke mobole na kemba wokutopa mi benje te kuchuwi me adomo kapamo Ga Dzaase ike himbi bi bakpe ike meni banana mebe ni na amihi ike hi ike anshitamoji ekoji tafrache belet ni te kwa bo na miji ejo ni mo Anɔkwale II ni aikai ajintete squadron leader table lenye ke la na shamutu ni tete ashon ni jiga senche abene kenche no fe wala ke and the supreme principal kingmaker of the Ga state nji doctor ni tete kwe ni jemi ni Ga Dzaase ke le wo okobe le to ni le pa ni na ntumo ke ekoje ke fo le va drum na aka eche manche wo mo ni se ni mi sa tete kwe neji be amini apa tafrache apa takikomi the second ni gameke isuban ke jimba ke ni wo be a china pasashi ni apale ayawo se ni mi sa tete kwe nesh mo ya ba so akemo ka ho ba ni aji le tumi ni tafrache wonye me ko cheme ko me ami ha gajo o ami ka tutuale o tafrache no na du mona ke to ni amuke o keji loko no ni go cheno ni alo ni kanswa eji le ni tete ko ni nyu ni echeni fole actually se ni mi sa tete ko eni ni fo actually ni ayi kofi kwe ni tete ko di fex ebi tutuntu oh je ama le no ni e ke shi na ndo efe fi obe ko ni asusu ke she shi na ko no afra che mo ni sa na ke ha ni isusu moji ame mo fi amo ni egbe na ya Anɔkwale egbe na amele le nuchu ani aya ni ojoba o ke emenjale mo ke emincho ojoba le ke chemene me ke aminya meshi mi folo ni aminya na me kwe o ameke amebinu alo aminiminu pa alo ameche ni actually Reeby Vanderpool beleji kenkren Nii Yankose II ni after ni adistu takikomie be ni te ko abonu at the second ni ale dura position ni le ke badumo she te ko choni ba mo Dzaase check shan okucho fin bacha be 48 stretches ni afi ake abanye ni abredle be kemba 63 ibalaka anshia je fe ebe koni amenya me bomode ni access structures na executive committee ke other committees ni anya ke Ga Dzaase like cabinet no be je be Reeby Vanderpool African crime 1964-65 le afi Nii Yankose II after ni choice na ke gbe ni akin ha ko mo ko no cheme kwe ke party particulars o sa nyanya ro ba bo nyanya no last year
on the 4th of December, election time, the 3 days before election time, I make a move to me on the 4th, 5th, 6th, before the next day, about 15, I make Jimmy, I make a bay, sing, notamment one day, Nii Yankose II. Obenche, Nii Yankose II say, go away, one like administrator, finance committee, most of the committee say, P, no tomorrow, a big young or a fragile she will be Jane to Jane one. She get a coach to be a mummy. It's a mere fake I can do mommy, later the Queen Ga Dzaase Manomi. I can lay a small. Nii Yankose in the nation. Let it check. Keke, a covatuni, a covatuni. Keke, Uja, when you go watching me, or Baina Mikihamiki, Nii Yankose II. Me can put a decorative, we can put a caparmus to lend. A like a woman, maybe a nilly. No como, the Warake Hiwale. I get a fracture she by me, and get no woman too. She lepe a knee for a fabal. Cafe, khaki, and a bike any artist with yelling. Any in Montreal, my Ga Dzaase to the Anɔkwale. One of the Keji Allen was sent there. Kachi be one way you make more. That's it. Mr. Vanderpool, is she? Then I hear me. Like a penny if on no Anɔkwale. Nay, the fracture, many bad motion of our caparmus to the Ga Dzaase. No, no tomorrow came in Quenny, Mr. Reeby Vanderpool Bachumi. A chunu she fall in there for administrating work. You want a kind of more in Chinese doctor needed to work and a kind of more like a himanomi. Mostly, when you get your mail about Shank and you look at your mail coming in Madame. Again, to one name in trouble. The fronting, I am a few research. I had told the Billy, Jog Wogini, a commotion of your body can be named more. Le Cheme empower me. The new Atawa, the Kennedy Nekeba. I've been home. The beer comedy, I care a medala. The Yelumoyeli, a woman cookie. The one I care about Mukulumoli, Alo Akebena, Alo Mancheli, Mamukwe. The fracture she by me. A quack or Hule, a camera in a nutumo. Alo Leche, a true nutumo. Alo Leche, a boy, a pa, then a bacobe, and you are poorly shown. I can get banana one, couldn't know when you Ga Dzaase. When I fake a market crack, I could manche, Camanche. Alo, I can manche, Annie. Nibini emi anu nukwele manche enya behin when anya fini amogami anya mashi yakeshi ganta marriage wo moko na se kemoko ni se kemoko chese kemoko ni se ta frache ibraga adam bi efin o onyeni o ka ke ta frache shibami you want money bobu ke ba woku emi keji nutumoko ni akenwo di e o wa tule keke. Maybe any get off on the Ejina, or the Kenitumo, Nii Yankose, Titri Nitumoji, a water on the Biabi, Tower, Nibini, a come on, it can't be Papano, nay, if I need a bully manche, alo if I need a bully Dzaase, alo if I need a bully the fracture, Wuku, in the Yaketon Teco to win again. A fracture, the native Quabo, Legimony. Esumona kesi oni di 4th ake mbi nutumoni onye okewa wekuwe nimene oku anyi eba adum enani no ake wekuwe na eha higbe ake Dzaase cheke Dzaase tukeba ake
ata ubanje ni lele omode bo sake onyo potishi obele shi àwọn lele ona ke lele Anɔkwale nsami oke oyiwu ku Anɔkwale na kan no e weku ni pa na move ke mboti Ga Dzaase mi ni di le ni te kwa bo no ati 4 by then e won sane ke hegbe mi ke ni anyi ni abote na kan ni bia mi o ni tumo le ke jon ke je weku mi ke ba Ga Dzaase mi ijo mo be mi mo nwe no an yin ke mi bi opere die mo wona le ke wala ke hiwale ni ewa mi wona fi e shiba mi ka ke ni bi ni ateshi enye nke le hiwale ayi ka ni nke wa Ga Dzaase ni manche ni ashe no ke she no ake boni gan almost too late ke je obo ade na me ke Europeans ke amralo ni di government ye na ke chapa ke ni bele Nii Yankose mostly sami ne ke fax ne for ke ba shoshi ni gake Ghana ke Ghana me ke Ghana ani anake ke bia di capital esani woni bia pa woni ani ache ni jinju Ofane no moji the last Ghana Chinese Sunday day to meet Ghana Chinese. Sunday no be that's a very good question. Kiamo ko kema ke eyelumo alo eyegbena alo ake gbena ko hale manche yeli manyeli okunu pa yeli alo neke ebote ka ke sanemiele imale seriously di ke 1733 ni abagbe akwamu ta na ni gamachai kumati ku bambia mi obe ruling houses. This is the last money but fight the victory of Akwamu battle ake bina Akwamu ba muka ni ameke gan fe no na me choose mo le ba mu kana obe ruling houses me no ma nwi na kan victory ba ni jikubiyeli ni choice ye ta mo we me ni ba wa me ni by boga ke Ghana me modern shiba mi ke oyana gapamo sule ke ancien jini atame ya okusu fi mo ke ni fe edumoneke after 1733 victory ni Ga State bana no ni ba ya ke le gamanche e ke e wo fase ni gbese manche no ni ga wona adonti ekele adumotu ke tuntana ni akebana ni bi ni abadumu ni akeba chata do bana ke shi le ke ni ke okadi ko baga okadi ele ke baga nshiji ta emu ake amutana mo wole nje wo babon wo hika wole nje wo babon wo hika ni bi sanji na mo ke ni e ba la ke mo ko nyese boko cheseni boko nise boko nanseni o gamanche ko be ke jo boade manka ke after 1733 ake ko ke ja ikushi ke ebi aite ke ebi ama se ta frache ma ka chidi mi yue ke je 1400 ke ba shi 1483 ke je 1483 ni wachai kushie mena shi ke je 40 ke ba shi 1510 ni aiti e ba dumo inani no ke ha ayawaso na famo ke je 1510 ke ba shi 1535 ke mba dani ama oshimpa le ke Portuguese bi le hun ba bon ta frache ni bi ai ni bi famo ni victory baba la ikushie nono edumo akegbe na wo ni ko la bi adake asene manche boti oni ko la ni di kenkran bi after no e abalake na ma tun se aiti e bi mapon kan ye tumete ye ga inshona de ayawaso jemeje ni e abalake
apate hi yake game wo ya unto ni yake ba chomo kami keni ene we nga do de akabi ni gamancho kankui ula mampo kan e mami di mampo yu shi aite bi ni wete bi di ado de akabi no le ado de akabi e shi bi mo ke shi le sure you know ni ake abi eshi ko ba o se gbe hu adawude ke boti akamba je le sure aga ni bi obutu bi ye amohun ta frache amekusun gbe dan lo ta frache abrade yo shi bi mo aga bi ami ni bi ni ake because of income ni ka o kwe gan no ni ni ke ni bi ni mostly ethnology merchants ke slave trade because of the fracture Europeans say ke boni wakamba national ke ta fracture boni ni tumo ke ni megbele mo baga adangbe ke boni wakame ko market ke ni fin ahun ke mba mi dani 1609 dani British bi on ba bote ni by 1600 aje gan na mi aba bote gan ko kwe papo aneje ke ta fracture kuikobe e abarake me yene ye sania lo bi mi ake me manche alo lum etan senyo e na jole na kan lokube le sani ne ken ni se anyafu ni ke wo kwe ne ken ni no dumo hiwo e abarake nutumo ke shika ke imbe gbele mo hiwo e barake ke manche a problem dey now the shia ke cabinet ni fuwe the fracture echuo amejuo cabinet ke joje me the fracture shiba ma ke manche ya figurehead ake le mu kan na mi yin alo nuko e ke di okweje e akudole alo ihan le nile le ba ka ke eke nupa e ichu afriko biye ihan ne ke magini ni etioshi yemi oboni ekashini ake manche niji ma after mampo kan obutu onupa le hu ibeba krase because me newo after mampo kan pra gono niji kemba yawa so jeme afu engado de akabi le hu oshina baninale benu no jeni akeba fu gan akwa shonche sen niji 1654 niji akwa shonche sen yo senko kura began ni ekega pamos to Dzaase ni wo ba ka ke wole wo right after asene sen na ke woni ko la idea kemba 1654 aba fu gan akwa shonche sen kemba 1609 before na ba fi ai kan osian ni ewale ni ba na papo aneje niji gan gbese shipi gashipi shi okanja ba wole ka ba gbese ni aneje we eja ke do mi ta un ba teshi ye dadiedu shramo la huni e abala ke tekodi ke ai conscient ni okanja ka bi loji odada mi ni onani afrache obnomi man jino no keje manchayeli after ayikushi ayikushi ele che banana agba she keje 1400 ke wa shi 1467 yi abanya ba mo ne keni ne di meyete ayikushi wete ke ni kola henije ni ke eshi chema mi e ba bia mi keje bia mi ba na bia mi keje na bia mi ba na kanso ami la ka on ke chela no kemba any problem eje ojobaji shishimone aba wache the late Nii Amugi Boni Nii Amugi Sose the second ni aketebate original house ni 81 ni 88 amanoni ake ebale ba ke Dzaase ka primary school abanya bana chitamo ni the fracture e abarake elabatwa lojo be la mi ayen ahun e abarake wonyiminu aite Canada wonyiminu the late Dr. Joe Branson, the late Haiti, ni afford Haiti Canada, Kintakita you now for Joe Branson, George Taki, Niji Adamalache, ni ke mene fe
by then ni neke ni banome wache ni boni ni amugi soose the second e kashi ni afuko oti eni gan ba bote shigbemo mi titiri ni ye hishiba mi eni me fe o wache ni Ga Dzaase che papa ni Dr. Nii teteku ekwe wache ni teteku ni jeni tafrache efe enoku ahamiwo manji ya lo enoku mi chi bankani ichuni Standard Chartered Bank ne mo okweji wale na eba crashka ni chumo ojoba eshian ba auditing back we no na ba ka ke efe ni fon ke ni nda lele ye Dzaase che yeli mi kani age kedi moko ni ete echuni ni ba shan ni ba joy ni akeneke no san ni ni ele ake e papa ne ke kani e ba ni papa da do e ba susu da chimbo squadron leader tego ni otego enyimi ke numo Adjumakese the second ke ni tego abonua the fourth ke ni aika ajintete afrache ke onupa ikumi ni Mr. Emmanuel ni tego taki ke na sakiado ke onupa ikonkrome ataya kwime ke ni ke yaya numo yaya de me wa me go dabi anyi na kwe chi sananya bomode ko na ka omokuni no amelenja ma fi ama boti eshi ama na ko lele eke bumuni sadego be no ame wole Ga Dzaase che oni ba na ke ni le ke ni lele e ba tumo ka mi ke ja mo fe mi chi mo nwe no ni sagan ke no ni tafrache ko ni gan e ya no enye ke na ni mo sha ke eyi Anɔkwale de yo go wisha ke alo wo here wo mi aka okweje lenche agaidle emo emi ni hale wala ke hewale emo echu ami ake nenye eke Anɔkwale ko ba fo shi ake chi eji ni ami chi edumo 1988 keje 48 keje 65 kemba 88 nenye na Anɔkwale no edumo age saleke Anɔkwale afoshi mene ni eto gbejano to ni ehan gan chami ni henia je ke ayo chami ye mostly mancheme pini ba manager ma create chami fo yan mi ke ko mi ke ni bi eba egbe moko alo echi moko ka shi mo eni di Anɔkwale o fe itmo ni ekashi ni atogan gbejano to ojoba bona fe ye mi ke buke o fe ke ta frache bina fo go fe wona kaka Anɔkwale ko ba fushi ni wonye ne ka Anɔkwale se ni nye fo ju ba do mancheko beni bata asino e ba ka keke na ba epe ta frache adesanjibo onye wa kwa mbuku enife mu alo ne go chu go do bawo bo nwe bu manje ko ale o no kramo ye mante oke hian shi go mo fiam nko su no le manche tumi akele yo ke ajepo na ba afrache ni go no ko ye la hu ka che shi agbeni oye nye egbe ni chole attach ni kele yo if you like ka de ke chose mo ni chebe ba shi afushi e ba wa mo fe ko jeje mi manche ko efi mi ake manche ko afrache e be ba tashi ni kele lenche me ni ba je ma mi ba ma wo le nga me ya me gbemu ona mo ni ole mene ko mo ta frache ni ko bi tete chu ni ji la manche e kashi ta frache ni ko mo ne ge ga tra na konse ke to read out of it ke mo la ta ne ga se e chu ni chu mo ju ba chi wo le je ta frache wa bi o ya ke mini ya no nte to chi wo yo ya ke ni ga pa almost to e wo yi no ye bi ke bi papa mi ni e ba se ne no ni sa ni ganda mu efe na to njole ke njole o ba kwe ni okweje lenche esumo na ke mola anya abani ya tini o ba cha no o ba fo isha adanu bi adi
Ayi kwe cheko ni ni tete kwe ametutu ni. Otoga ye Ga Dzaase. Anywhere. Casting generation. Dr. Nii tete kwe ni Ga Dzaase.